Evo sada da pokažemo kako radi ova nova velika ručna freza 350. Znači odavde do ovde ima 35 cm, to je njena radna širina. Znači klik-klak nož, vadi, klasika. Znači verzija je već velika verzija RF 200 i još veća, znači ona RF 120. Ali da vidimo šta ona može da uradi. Samo da promenimo snimatelja. Čisto da se vidi kako ulazi nož. Kako ulazi nož u zemlju i šta napravio. Pogledajte ovo. Znači, ne postoji alat koji ovo može da uradi. Ovdje sam malo pre prošao sa ovom rigačom. Za ridenje da vidimo. To je sve lijepo, da mi vidimo. Ona hoće da seče travu, to da vidimo. Idemo polako, znači. Bez promašaja, znači. Ovako se najbolje vidi kako nož ide i koliko ulazi. Znači savršena priprema za sadnju. Sem toga, velika brzina. Idemo ovde da vidimo kojom brzinom ona može da uradi jednu međurednu obradu. Veliki skoro. Znači moramo da idemo ovom putu. A onda ovo, da se vidi kojom brzinom ulazi. Udi s ove strane samo da vidimo, da se vidi ovaj nož kako ulazi. Znači šta je važno? Ta dubina noža. I kako izgleda zadnja posla. Da li bi ovo valjalo u malinjaku, a? Ili recimo ovdje. Gdje je visoko trava, mora da se ide na prevrtu ovako. Ovo je najvažnije. Da se to vidi samo. Ništa, ovo je sad jedan kratak video, samo čisto da se nazre šta ona može. Ali, stvarno, što se tiče kvaliteta obrade, neprikosnovena. Ovo je to. Evo sad da ćemo ovdje napravimo jedan red da se to nešto kao sadi. Kako bi to izgledalo? Bolje da se vidi. Da se vidimo šta nož radi.
To je to.